kaitenya kodiera la mshikio racho abantu bali ba erikadi anteme bochoro Pedro njira kuma so abamoso wala mata usinga usukamo terikana kugeni are se ya USA wa bochare ekeroka byako bodi ke bochuka bawas ana mblongo kinyomba kino cyano wanyuma buba moina nyomanera la kitinya monguna ekromo tebe tie nyombe eri na bad condition ni ga correspond immediately aronye kwa ya etara janero rusika mate naga nitukushurika kwa etara janero ya sita tene korosia ekara leto kutenake eri ndomo siwa Thomas Obare akabira bakonya Vanessa Sifiku tobo jeshe ya nyario bana are ubereti wangu yangu bekale shebi ya nyario bana na jetoro jetoro tukala mana boda boda tukaiwana jenga dona wote abaneke ekura yao era to bugui ni change Vanessa ba tukatokwa neke omonto wakonya jikanisa church unewe sena bomora akina omonto bodwero ni one church uyoro nyasa nomora ese mukenya mutayo ngina ko basora aba Kristo baitu oyabaye none ime kigatoli lyo murayo muya nane tetume mo murayo bapento mtinga kuma ekyobato mochanga ekyobato kende yos usana abane school aya jonte abi nane na mu magresi mukwa no sengwe na era ko bate na bayonda kwesi tabu adina ko butore oyo usaru ateyo era re friend no agro yo ana kitaba to baba basbos Vanessa ba igoto yeti kwetwacha toni tutuika na abage tole very good lakini batuka kwitera abutoa mu represent igaika igasa iro konyengo tomunde no mokuita era noara era tete ko mwali bageringa erina to kwani korwaboe akwana bitatu erine to semwa soba to sema boyo to sema chindo chige to mwake era wote Pastor shirika waika mwezi miamuri na ene Jeff esima ya miawa junior sita ya nzama ni tumbe erao ngeto kwa itumbe kwa nambari baro itumbe before wiki itumbe tadere banya junction ya kanyara tifactory anganga abonga ibona tuwatu ndo ngambia kuma kule timu ya ngoro chela ya ndori twins abane bali baya shuri chinde baro stwarenge epulichele ya rusinga kore ngene nganga ya kwera na abane bali baya nyama mate echorere yesu bale korosi igo twase paleti togenda ya aso mchango yo lero mwato ete kadi lakini si mwato ete akitokara gatoyingia singido kwa kuma taigo cha kanisa kama SDA kama PAT kama Catholic igo ikiaya twachikare yaro tuchikine imwe tubakonye next time amogo tebinande omete abada una bakomu muri kuchiko se muri kwera asimo ikendero amagana mokoro boyo amoika sigeti nza siasa sini pastor kama tabara siasa ni dobela se kanisa tenzi ne want protest iska lakini tupate ngedekemo protest parana magena tayo chora murai ago chora ni kura na butura ugi totebe na one time at the end do akachikura igo tenzi na balibo speto ko na mana para toko leo agobia IBC asiligas yando bate kura ogoro bate kura rejes tabuno maki kura yao era wachoro mona yumia ndoba balitoku wanga tete one time akitike ngi kura ore nyomba to waka kura chikora chiwa kwa maybe andaka koira kwa sababu para igo kwa chikura anchora magenda asibo basi dobate innocent bi umani tamia kabere temiro kolega asi monomona se basa lakini ngana bataingeke asiga somo MP na wati asikinga bata okora bata ko police post
na pende ko wasi chicho je school kuna nyakonde ne ora school ne nga na yote chongele kwa chicho ine ga sio mpi igo ekero ko tabanga in a scale of 1 to 10 ubino ko le pasa yo kero ko ke tik what about the developments igo bitumbi ne bila behind asili ne bila tara ko igo ndo baso ko yense meyemo what am ra ino munya tantobe all round yorasa developments infrastructure ndia kole abana be school bali ga konyere komenta nayo asa ko ne meremo aba bas bali ko nguranga ko ya sebas ene liuka tora nyara konya ko basi na kene yetu igobona na to tuna timu akuma to batara ebinde bintu akora ga de bali chifinye alafu naande lakini osora to kenios ali binwara mienjanwara Ruth Mara itimu yos monyoro ya moho osape namba yae amugwa nere awokonya tu ebinda akora tekika zizoga awokonya na moigwa siyo mbanjire chiyo nyora monta ale mpi tanya kwa hacha ngote mara awokonya kara kwa na batia wale ndemete nyomite wet igobone kutra kole tigo monta kwa njire ta kole before moyokura ndo baiso kwa expression kwa saya matei pia tangani abatei kansaidia mwingali namba onye okonje kwa nito wale limo iko agolito boy awasabisika kwa pesa ro mwanga pesa kwa ukalie akinya akurero kwa kana akini biyamono sawa si tata bakun bakna ini mana aku mandi kali tu mau itu apa balik kau mana itu kau berat kau mana itu kau naruh dengan tiga sih cuma sih aku ada dia kan semua macam itu naruh aku ada dia mana our city director dia mana mawasiliano timu yake pamoja na wageni wetu ambao representative omo MP akuma timu akuma na kwa wote bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo MP tuna matawa ya tule na ende tu ndio na chalimo kusema kuna wana na tenene njema wilaya wa wilaya ya Metengena na sabile na umheshimiwa mwenye kwenye alekana omotienyu na nitalikinye atija limitengera na rokiwa sere ege omocho anyora bangi no seba abangi na bubala kuda ambassadors bamutangase buya bakwa tuchikura babo echikura ajengo na alekana ni watimu omo waheshimiwa mmotangi atoe sukari kilo 50 na kibwana wote God bless you and tuamoza migamba yangu kwa nina mosisi kama ngana neto kuane kulingana kune viro vinanje. May God bless you young people. Thank you very much. Abagenya bage bakora ibintu batorete kiri bunye nakimogote wana sifiwe wana akuma moteri ene bintu bya birikire nande kali zinaye tu arire manedi mwiye mbuya songo moikie namba na chikitigarete naro moikio maikali dunia ndacho unawaona mmoja ananga itobaga rianya rusa onyore tariki kuruago akuma nera icho okonya gutara igana kukwana mangana ya maya na arama tobatari ko murusu motu bagurige ribate bana ndigeri akuma no nyeno monto tamaite ko ikote bana ndigera akuma na itio to konya gusaba unako beko ko bukase nyumba ya Nyasaye ne bitobya Nyasaye kali woyo na bangira na baramoma na baramu bayinyoire ngantu to batigara mayaga ese na bakabura tene me bwata bangira baba itane dunia tano motiyuna basa dire suka ando ko kiwa amen teno nyeno moche kali woyo Yesu tiga abaseseni bwana asifiwe.